O te whaatalo whātu I lau whaafonga anga I le nei tae au mā lo le wholau, alo mai o Tālala Radio Samoa. Wa mai a whiautana inga o totongi o leo leo ma o leo ua iai le isi o fofo we whaia iai whaai unga leo leo. Wha mauninga lea mai le asocio leo leo ma I saunoanga le Perisitene, Chris Cahill e le I whaingo fie tala noanga ina ia o mai iai leo fo wa iai nei, ma o se fia fianga lea I le ofisa. E le o mawhaiona whaalawa I tele vaenga o lo o sauma leo fofo ai mai le Perisitene, wa iai tu o whaale leia whaatusa I leo fo na au mai mua mua. Peitai, o le talia male le talia e whaia lava lea e leo leo le whaai unga. Ta waia Cahill a whai ai te ena e leo leo fofo wa au mai o lona winga. O le ao o loa I le isi la asanga o le au mai o se tangata tū to atasi e tū I le vao le malo ma leo leo. Ai mai le minister leo leo Mark Mitchell o le ofofo ma whiautana inga wa whaia le malo wa whaia I le taimi whainga tā o le tamau a inga. Ma e leo sui ai le polomisi e wha au popo le malo nisi leo leo fou I le anga I luma. Walo ia nei le leto e tau wha atu mo le pepa o tau tinonga e pase se taunu umai fafo mai wa a whioa I le sami. Ma o lona winga wa launga tasia I nei ma pase se o lo malanga mai I wa alele. O le New Zealand Traveller Declaration le e tāpā e le vaengo tiute. O le vaengo whe malanga inga. Wha apel matanga luengo Primary Industries o lewa maua nei online. Mō pase se o mai wa alalo. O lea sa na o pase se whai malanga mai I wa alele na a matawa no ai pepa wha atumu nei whaia online. E peo nalo ia mai le masino au kuso. O le tausanga tālu ai peitai e le I mawhaiona nga wa ai pase se taunu mai I wa a whioa ai le sami. Mo le maua le sui al pūlenga le vaengo tiute, o le maua umai o avanua nei e pase se taunu umai I New Zealand, pe wa alele pe wa a lalo o se taunu unga manuia lea e le ngata. Mo le whaafai fia I pase se au matanga luenga I se ese fo I le malo. Leo lo o whaalango lango I whaamaumaunga nei mo le malu pui puia pea o tua oi. A o whaamanatu le e seta o le nei tausanga o se whaai unga o le vaiaso pisi tele I malai wa alele. Mo le maua le kamupani wa alele le e New Zealand, e lata le 5.5 afe pase se le avifua na nafi, ma o se aso pisi. O le periota le e seta, I le e New Zealand la vaya na o ia, e lua se lau 2.5 afe le au whaio pase se o le aia tautuaina, ma e iei whai ngā malanga I le I mawhaiona taunu ua na nafi, ma fua I le wha le tonu o le tau. O le fautuanga watu ina mai I pase se whai malanga I le ngata o malai wa alele, wha apea kamupani wa alele I taimi o le nei e seta, Vave taunu atu I malai wa alele ai mai se lava tangata e malanga wha atasi ma whanau. To atasi wa umalona soifua ma e wha apeo le umayo na ia wha au manu ai se tasi na te iloa na ia to e whai ai lava ia te ia lava. La taile tu lai ono I le afiafia na nafi I North Shore I Aukilani na tupu ai, ma e tu ngā manu ango le wa afia ma o le ana wha anatinati a ngā ilfale mai Aukilani. Reportia e maasani le wa maliu ma le o loo wha ata otolia ilfale mai. Tala le One News o lo umoli mawai nisi sa ia I lea taimi o le mai atatui tu lo wa ye le ua maliu o le ua afia na tau mawhai I loa nisi e loka le whai toto o le whale o loa sushi. Ina ia tau fiofia I totonu a o whaatali le taunu uatu o leo leo. Wha mauninga mai leo leo e le o iai seisi ese o sa ilia I le nei mata upu. Matala whaaiu o lo o matua I te ena e tangata whai ngā luenga I le wafu I Aukilani ma le Yuni. Fuafuanga o le lisi ese atu e le pule ngā nu o le wafu. E tusa ma le fase fulu tangata whai ngā luenga le wafu sai fafo o le town hall ana nafi ai e le I fono le pule ngā nu o Aukilani mō le ulua I taimi. E a matatala noanga nei au fia I ma le lisi o le wafu Aukilani po o se tasi o mana onga o le pule nu I a Wayne Brown. Tolus fuma le 5 tausanga le ufai mai Brown. E mana o e lisi ai le wafu ai wha atu maupea le pulea e le pule ngā nu o le whanua ma le tala. O se whainga ia wha atu pe ngā luenga whaiel a ai, ma awai ne isi ia rates a Aukilani. Pei tai mai le Yuni matata whai ngā luenga. O se a se tata wa tele le wafu ma e le tata weona wa ai e lisi ese atu. E le na o le Yuni matata whai ngā luenga o lo popole le lisi ese atu o le wafu I Aukilani. O le amatanga o le vaiaso nei le a fo ina sai nei le tusi whai wha atasi. A taitai o pisinisi, o le au whai polo kiki, wha apea nisi o tangata inisi ni e wha aliairo lato te ena o le lisi ato le wafu, I se vaenga tu ma oti. O Tālala Radio Samoa, Manuel e seta.